ujugunya amahoro yawe n'ibyishimo bikajya kure yawe. Ni Yesu gusa uruhura umutima. 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 Nta munezero nkawe, nta byishimo bibaho nkawe. Ijwi rye rimeze nk'amazi asuma, ijwi rye rimeze nk'amazi asuma. Rihumuriza imitima ibabaye, rihumuriza imitima ibabaye. Niwe mutunzi w'imbabazi, imbaraga zamuruhije. Atanga amahoro mu mitima yihebye, atanga amahoro mu mitima yihebye. Nta wundi mutima n'uwa Yesu, wuzuye urukundo, ugahorurira wirengagije ko Yesu azitawe byose, kandi ntiwinete abarambiwe bose. Utibashije nkoteramo imbaraga, kandi ntiwinete abarambiwe bose. Utibashije nkoteramo imbaraga, kandi ntiwinete
Nihangane tubyumve neza turi kuvuga tukuramburiye amaboko Mana Haleluya mutekereze iminsi isize yose tugeze ku itariki 29 haryo ngo twatanze iki tugire gute twashobora kwiyumanganya turusha imbere yawe tugushima turusha imbere yawe tugushima turusha imbere yawe tugushima turusha imbere yawe tugushima turashobora kwiyumanganya turusha imbere yawe tugushima 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 turusha imbere tugushima turusha imbere yawe tugushima turusha imbere tugushima turusha imbere yawe tugushima turusha imbere
Iteka na imba